Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada rezeki panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Nama saya Hafizul. Saya buat dalam bisnes dalam niche shapewear. So session kami bersama Cikgu Zul since 2024 November. So selepas 3 bulan improvement daripada bisnes, saya nampak ada kenaikan daripada segi tim yang saya rasa specialnya Cikgu Zul punya training kali ini adalah kita boleh hantar tim dan pasukan kita lah. So especially untuk kita yang biasa rekrut tim intern ataupun pekerja baru, so mudahlah untuk kami untuk handle staff-staff baru. Dia adalah seorang bukan dia yang mengajar tapi dia practitioner. Saya asal daripada jual di Facebook, di platform Instagram. Jadi since ada beg kuning ni, kita nak belajar, kita nak masuk sebelum ni tanpa guru. Jadi kita ada banyak challenge dan juga problem. Antaranya kita ada masalah permanently restrict lah. Kita orang sampai tak boleh nak buat live. Jadi itu masalah terbesar kami. Alhamdulillah bila dapat sentuhan daripada Cikgu Zul, dari hari ke hari kita become better lah. Saya ucapkan terima kasih dekat Cikgu Zul dan tim, banyak bantu saya dan juga tim lah sampai ke hari ni. Okay? Saya nak akhiri dengan serekap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada rezeki panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Jawab, Cikgu Zul. Jawab.